ابتسم وسط الفلك يبعث السعادة بسمانه الابتسام والزمان اللي من همومه هلك بسمته تبري تفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يافتو ko leydi Karbala ndi wonno yewtede fi muɗum ɗo ko hindin ɗon hindi ɓuri suudu kapandu ɗum ɗo ko filli ɗum ɗo ko defte shiyaɓe ɓe fuɗɗorde honde Biharul Anwar e gando maɓɓe inneteɗo Al Majlisi e Kamilu Ziyarat ko Ja'far ibn Muhammad woni ko windi deftere nde. jonno alqur'ana maɓɓe on kamɓe shiyaɓe ɓe no mi yewtirno on nane ɓe inni wo alqur'anare nden ko ɗuytande nokkeligo ɓeyda. alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahraka wa rafa'na laka dhikrak wa ja'alna aliyan sihrak. kamɓe ko ni ɓe inni suratul nashraha woni ko tippori ka alqur'ana. alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka dhikrak wa ja'alna aliyan sihrak. suratul bayyina koni ɓeyni wo kadi ngol tippori ɓeyni wo lam yakuni alladhina kafaru wo hino monta ton inɗe 70 inɗe wondiɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama ko honno monti ɗum ɗon ko ɓayi ko janfanteɓe ɓe tawi ɓe heefu fiwata ɓe wirto ɓe heefu inɗe maɓɓe ɗen ka alqur'ana. suratul maharij wo ko ni tippori ka deftere maɓɓe innande nden hino ɗuyta wo ko sa'ala sa'ilum bi adhabin waqi'in lil kafirina bi wilayati aliyin laysa lahu dafi'un min allahi dhil ma'arij. ɓe inni wo menen nde hinani men jangirta nde. Ja'faru Sadiq mo ɓe foni fenude e mum on o inni wo hakadha wallahi nazala biha jibrilu ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wo koni suratul ma'arij tippori sa'ala sa'ilum bi adhabin waqi lil kafirina bi wilayati aliyin laysa lahu dafi'un min allahi dhil ma'arij. suratu ali imran ko allah daali ɗon kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ko honno ɓe inni ko kuntum khayra a'immatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. suratul masadi ɓe inni wo ko ningol tippori tabbat yada abi lahabin wa tabba tabbat yada abu bakrin wa tabba tabbat yada umarin wa tabba tabbat yada aliyin wa tabba ali afwan ɓe tawnali mo nder ton tabbat yada talha wa tabba ko ni ɓe limiri ha woyi ɗon kadi 70 inde sahabaɓe hari no nder ton kono ɓe janfi ɓe itti ɗum ɗon fiwata ando janfaji maɓɓe ɗin. noddinago maɓɓe gon ko honno ɓe noddinirta koye ɓe innu allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna aliya waliyullah hayya ala salati hayya ala alfalah hayya ala khayri alamal. si ɓe inna noon qad qamati salah allahu akbar la ilaha illallah. hiɓe jogiti noon ka dina maɓɓe kadi wondema ko yiiten hiɓe waɗito ɗo Karbala hiɓe foccito ɓe ƴettani cabbi kenen ko jolokoje ɓe waɗa ya Husein ya Husein ya Husein ya Husein. islam on yamira ɗum dina maɓɓe kay yamira ɗum janguɓe maɓɓe hooreɓe maɓɓe ɓe goto waɗata ko yimɓe ɓe tawata hay fus alaka ko e maɓɓe ko ɓen tumɓe woni hikkinde yeeso waɗa sifa ɗin piiji ko ha han en goɗɗo yo yaw ka internet o ndara o yiyata photo imam maɓɓe Khomeini hino waɗiri noon ha hande goɗɗo yiyata photo Kamal al Haydari hino gerdiri noon ha hande goɗɗo yiyata photo omo ɓe innata al Yaqubi maɗum al Khu'i a yiyata photoji ɓen ɗon hino gerdiri noon hino piito. ina noon feere ɓahawɓe ɓe Ni'matullahi al-Jazairi al Majlisi al Mamaqani ɓen ɗon a yiyata hay goto maɗum al Bahrani a yiyata hay goto e maɓɓe piitotoɗo
ko yimɓe jofoɓe ɓe ɗoni hikkinde yeeso. Jon non est ce que ɗum no tawa ka diina maɓɓe ɓay iyeɓe barmintino ƴetta kafaji soppa ko e maɓɓe ɗum no ila ƴiƴam. Ndaren ka defte maɓɓe ko honnu woni nder ton fuɗɗoren alqur'ana o allah daali wa bashiri sabirina alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. E suratul baqara weltinirɓe muññiɓe si heɓiɓe sonja masibo konu ɓe innata menen ko allah jeeyimin kaka makko kadi woni komin ruttoto. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Jon non sayyidina ali ɓawo feƴƴinde ko honno o yamiri mofte makko ɗen ado ɗum ɗon o yamirali ɓe foccita sina ɗum musiba ɓurɗo mawnude mo heɓuɗen on ko mayde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓayɓe feƴƴini sayyidina ali arno dari makko furo e maɓɓe o ko honno o inni ino e deftere maɓɓe ñettende nahjul balagha, ino e deftere maɓɓe innetende mustadrak al wasail. O inni wo lawla annaka nahayta anil jazai, si wona ɓay a haɗi wullirgol suno wa amarta bisabri, a yamiri muññagol yo nelaɗo la anfadna alayka ma ashu'un, min wullayno ha gonɗilanna. ɗum ɗo koye nder defte maɓɓe ɗum ɗo woni ko ƴetta nahjul balagha. Lawla annaka nahayta anil jazai, sina ɓay a haɗi wullugol wullira suno wa amarta bisabri, a yamiri muññal la anfadna alayka ma ashu'un, womin wullayno ha gonɗilanna. Ari e yewtere makko kanko kadi sayyidina ali kanko tigi yamiri man daraba yadahu inda musibatin ala fakhizihi faqad habita amaluhu. Kala on ƴettuɗo juuɗe makko piiti fi mo heɓi masibo haray golle makko ɗen allah bonniɗe. ɗum ɗo fof ko fiwata ɓe piito nano feere ɓe ƴetta jolokoje ɓe barmintino ko siɓɓe men naatuɓe e shi'a yagal ɓen lagine ha Sierra Leone ma ha Liberia ma Sénégal ko ɗum ɗo woni ɓe anda ko woni e nder defte maɓɓe ɗen ko kono loori ɗo e nder ɓandu ndun ɓe yamirta noon yo ɗum ɗon kadi fuɗɗe. Allah dandu en ɗum wadde lagine ɓe ƴettugo laɗɗe ɓe soppitoma ɓe ƴetta jolokoje ɓe piito haray aduna on o yurmi haray janguɓe men ɓen haray ɓe yi'aka. eɗen tori subhanahu wa ta'ala yo newnan ɓe hikko yeeso ha ɗum ɗon ka wadde. Imam al-Hussein ɓeɓe woni jokkude ɓen kadi o yewtuno bandirawo makko on ñande o wara nden Karbala ɗum ko ado o warede. O inni ya ukhti ko ayo bandirawo an ahlifuki billahi alayki, mi wondiri Allah, mi waɗi Allah seede hakkunde men, an tuhafizi ala hadha alhalif, nde hutorta ko halduɗen ko ɓawo ado mi feƴƴinde, simi feƴƴini ko ya hutor, idha qutiltu simi warama fala tashuqqi alayya aljayb, wata seku conkima, wala tahmishi wajhaki, wata peɗito ka yeeso maɗa, be asfariki barmintinira kolli maɗin, watu naadi bil wayli wathuburi ala shahadati, nanga e wullugol inna e halkare an e masibo mo mi heɓi ko ya muñño. ɗum ɗo fof muɗum ko fiwata ɓe piito wata ɓe waɗuɗi masiboji ɗi ɓe jokki ko wonɗen yiide Irak Karbala ɗo ko honto ɗum ɗo ƴetta fof muɗum ko defte maɓɓe. ɗum ɗo ko honto iwi ko muntahal amal, nde ɗo ko ɓe windude ka haala maɓɓe ka Faris, ko janguɓe men ɓe firinde wattinde ka Arab. eɓe inna ka tafsir maɓɓe defte maɓɓe tafsir ndene ɓe innata mushaf Fatima, inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. o andi annabi Musa ɓay woni wartidiro waɗi ka fami maɓɓe ton, ɗum ko fami bani Israil karaɓɓindingol, ko ɗum inni suratul baqarati suratul baqara. jon non andaki ko hombo wari neɗɗo on, ɓe ari ɓe tawi annabi Musa tori Allah yo laɓɓinanɓe ko hombo wari ɗum ɗon.
annabi Musa maaki inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, allah yamiri on yon hirsu nagge. ko honno shi'aɓe ɓe firi ka defte maɓɓe ko hombo woni nagge nge ko nene Aisha. ɓe firi oɗo aya ɗo kadi ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalilan, ta simi anduno halkare an simi anduno mi jogitotonoko kaarijo weldiɗɗo. ɗum ɗo ko natoyɓe ka yiita ɓen ko ɓen woni felindirde ɓay ɓe yi werde maɓɓe nden. joni noon jokkuɓe ɓen no felude jokkaɓe ɓen, simi anduno mi jokkatama ko an majjinilan. ɓe inni noon kafiro maɓɓe ko hombo woni ɓen ko sayyidina Abubakar e sayyidina Umar. wo kala aya ka nder alqur'ana windiɗo aljibtu wattaghut ko sayyidina Abubakar e sayyidina Umar. kala aya windiɗo allata wal uzza ko sayyidina Abubakar e sayyidina Umar. e oɗo aya kadi yuriduna li yutfi'u nura allahi bi afwahihim, ɓe inni wo yuriduna li yutfi'u nura aliyin, wo sahabaɓe ɓe faala ɗanningol annora sayyidina Ali. ɓe firi oɗo aya ɗo kadi ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu ilahayni ithnayni, ko onon yo gomɗinɓe wotan jogito reweteɗi ɗiɗi. ɓe inni wo ko honɗi woni ɗin ɗon, wo ko Abubakar e Umar. goɗɗum ɗum ɓe inni ɗo kadi la tattakhidhu imamayni, ɗum ko Abubakar e Umar, innama huwa imamun wahidun, ande almamijo on ko goto, ɗum ko hombo ko sayyidina Ali. ndare ɗo kadi ɓe inni wo wa awha rabbuka ila nahli e suratu nahli an ittakhidhi min aljibali buyutan wa min alshajari wa mimma ya'rishun. allah no hollude e mu'jizaji makko goo o yamiri ñaakingil yo ngil yaw ngil ƴettoya piindi leɗɗe ɗen ngi moƴƴina njuuri, ko ɗum ɗo woni aya on. kono ko honum ɓe inni wa awha rabbuka ila nahli, allah wahyini e ñaakingi, ɓeni ñaakingil ɗo ko al imama, ɗum ko imamuɓe maɓɓe ɓen. ihdina sirata al mustaqima, kafiro maɓɓe ɓe inni wo ko al aimma, ko imamuɓe maɓɓe ɓen. wala tattabi'u khutuwati shaitan, ɓe inni wata on jokku laawi shaitan, ko homɓe ko Abubakar e Umar. marajal bahrayni yaltaqiyani, ɓe inni wo marajal bahrayni, al bahrayni ɗum ko hombo ko ko sayyidina Ali e sayyidina Fatima woni al bahrayni, maaje ɗen ɗiɗi. yaltaqiyani ay yatazawwajani, hiɓe jommindira ɓe ɗiɗo. yakhruju minhuma, hino yalta e maɓɓe ɓe ɗiɗo al lu'lu'u, kange lu'lu'u, kono ɓe inni ɗum ɗon ko al Hasan wal Marjan, ɓe inni al Husayn. ɗum ɗo allah no yewtude mu'jiza makko go'o, o sendindiri hakkunde maaje ɗen ɗiɗi, o waɗi heedo marajal bahrayni, o acciti maaje ɗen ɗiɗi yaltaqiyani hiɗe fotta. baynahuma barzakhun, ino hakkunde maaje ɗen ɗiɗi heedo, ɗan ɗo no mari lanɗan, ɗan ɗo ko ndiyan ɗan ala lanɗan. cintuŋi wataga yarato, cintuŋi wataga yarato, kono konnu kamɓe ɓe inni marajal bahrayni ko jombindiri sayyidina Ali e nene Fatima. yaltaqiyani, ɓe jombindiri. yakhruju minhuma, yalti e maɓɓe ɓe ɗiɗo al lu'lu'u, ɗum ko ɓiɓɓe ɓe o al Hasan wal Marjan e al Husayn. koni ɓe firi ɗum ɗo e defte maɓɓe tafsirul Qummi, tafsirul Ayyashi, tafsirul Burhan. ɓe inni wo kadi Abi Basir o inni wondema o landike Abu Abdullah fi deftere nden. Abu Abdullah innimo e nder yewtere juutunde mi suɓi tun gokkum, wa inna indana la mushaf Fatima, minen meɗen jogi deftere nene Fatima nde. ɗon andi ɓay woni sayyidina Abubakar laamike e wiide maɓɓe kamɓe shiyaɓe ɓe. sayyidina Ali addoyno deftere nde sayyidina Umar yeeɓi nde, o yii inɗe naafigiɓe ɓen nder ton, ɗum ko inde kanko Abubakar e sayyidina Umar e wawɗuwano noon. o yii ɗum ɗon ka nder deftere ton. o sayyidina Umar inni la hajata lana bi hadha alkitab, haaju amen ala e nder deftere. o sayyidina Ali inni lan tarawhu ba'da al-yawm, o yiyata deftere nde si feƴƴi hande. joni noon nden deftere non nde ari ha tawi ko nene Fatima woni ko marata nde, ɓay woni nene Fatima ɓe feƴƴini, koɓe feƴƴinta ɗon ɓe jonni ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ha hewtoyi o sakkitiɗo joguide deftere nden e wiide maɓɓe, ɗum ko inneteɗo al Hasan al Askari. joni noon ɓe inni wo ko honno nden deftere fotota. wa inna indana la mushafu Fatima, wo hino ka amen ga menen ahlul bayti deftere nene Fatima nden.
wama yudrihim ma mushaf fatima konu andini be kono mushaf fatima est ce que be no humpa kono nder ton wo ko honno woni e nder mayre o ya landi Abu Basir qala mushafun fihi mithlu qur'anikum hadha 3 marratin ndeɗo deftere mushaf fatima hino ɓuri deftere monde laaɓi tati wallahi ma fihi min qur'anikum harfun wahidun alqur'anare nde jogi ɗon nde halfere wotere ala nder ton tawata sifa mayre no e nder mushaf fatima joni non lande no yalti ɗo ko honno nene fatima geɗal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wakkiloto saydna ali wakkiloto saydna alhasan e alhusain ɓeɗo fof wakkiloto yo e majju ɓe ƴetta deftere nden ɓe mara mone saydna aboubacar e saydna oumar e saydna ousmane ɓeɗo feƴƴini kono haɗi ɓe yaltinande ha attawa ko enen ɗo hani hiɗen e majjere wiide chiyaɓe ɓen en jogaki deftere timmunde nde ko ɗum waɗi buye maɓɓe jaɓali hunjagol nde fi honno wonde timma joni noon enen koye majjere wonuɗe fi honnon ɓe jaɓi margol mushaf fatima ha ka woni ɗo ko piiji ɗi tawata hakkille ƴetta ɗum ɗo hinaafi qissa annabi yusufa wona yewtede ɗum ɗo ko yaltingol ko woni e nder defte yimɓe faalaɓe majjinde mofte nelaɗo ɗen sallllahu alayhi wa sallama nde ɗo noon yewtere ko honto ƴetta ko deftere nde ɓe hooli ɓuri hoolade kamɓe kadi no wawa sen inni deftere imamul boukhari ko nde ɗo ko alkafi lil kulayni ko ɗon ɗum ɗo woni kala faalaɗo ɗaɓɓutude nde yewtere ɗo fi mushaf fatima yo ndaaru jusu arano on sengo ɗerol 337 gando maɓɓe go kadi fano yewta ha heefi deftere inneteɗo almufid wa inna al akhbara qad jaa mustafida an a'immati lhuda min ali muhammadin sallllahu alayhi wa sallama باختلاف القرآن وما أحدثته بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان oɗo kadi ko tabintinɗo wondema alquranare nde jogiti ɗen nden ko ɗuytande goɗɗum ɗum ko monta ɗum ko homɓe waɗi ɗum ko toñuɓe ɓen ko homɓe woni ɓen ko saydna aboubacar e saydna oumar e saydna ousmane e sahabaɓe hedditiɓe ɓen ɓay e wiide maɓɓe fof yedduno si wona tato ɗum noon ko no tawa e yewtuɓe nde yewtere ɗon ko aboulhasan al amili e nicmatullahi aljazairi e mouhammad baqir al majlisi e sultan mouhammad al khurasani e adnan al bahrani ɓeɗo fof no jogiti wondema alqur'anare nde jogiti ɗen nden wona timmude ko ɓeɗo mi wowli fi muɗum sina ɗum janguɓe maɓɓe ɓe fof muɗum ko ɗum jogiti wondema koye heferɓe goɗɗo goo no windi deftere o inni wo haza kitabun latifun wa sifrun sharifun wa amiltuhu fi ithbati tahrifi qur'ani wa fadaihi ahli ljawri waludwan wa sammaytuhu bifasli lkhitabi fi ithbati tahrifi kitabi rabbi l arbab o inni wo ɗum ɗo mi windi nde deftere ɗo mi hayfinide c'est à dire mi sattinali konnguli ɗin e muɗum fiyo yimɓe ɓe faamu wondema alqur'ana on ko modifiyaɗo ko sansaɗo ko ɓuytaɗo on saayi ɗon kadi ka andoton ɗum ɗon andon kadi yimɓe ɗuytuɓe ɗum ɓen ko yimɓe añuɓe diina añuɓe ɓe nguure nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama womi inni deftere nden faslul khitabi fi ithbati tahrifi kitabi rabbil arbab ko ɗum ɗo woni yewtere newinde ñiɓunde hollunde wondema deftere allah nden nde sansama heɓe jammi en kadi inɗe ɗe tawata nomi yewtirno noon ka fuɗɗore ɓe inni annawasib ko jam'u nasibi ko honno woni on nasibi ko yimɓe jaɓuɓe haɓugol ɓe ngure nelaɗo ɗum ko enen ahlusunna wal jamaa ibnu baba way al qummi o landano e deftere makko no inne ilalu shara'i ndaare de ha honto ɓe jogiti en enen hiɗen jogitiɓe noon onen enen ko ɓe jogitaki en hiɗen yiɗiɓe hiɗe yiɗani ɓe moƴƴere kono ndaare ko honno woni ka nder defte maɓɓe egginama e abu dawuda ibnu farqad o wi'i qultu li abi abdullah mi landike abu abdullah alayhi salam ma taqulu fi qatli nasib ko honno wiwɗa fi warugol ɓe sunnayankeɓe
qala halalu dam wo ƴiƴam makko ɗan ko dagi ɗum no wawa sa wari dow ma bareru walakinni attaqi alayka ko woni to miɗo rentina ma fa in qadarta an taqliba alayhi ha'itan si tawi ɗa wawi duñude maadi ndi yana e makko yo wonu ko maadi ndin woni ko warimo aw tughriqahu fi ma'in ma yolamo e nder ndiyam likay la yushhadu bihi alayka wata seede heɓa wonde makko an warimo faf'al haray ɗa wawi waɗugol wo ƴiƴam men ɗan enen sunnayankoɓe hiɗen hino daganiɓe ɓe siɓɓe men natuɓe shi'a yagal lagine baɓe gotigi so tawi na shi'a haray ƴiƴam baba makko no dagi ƴiƴam koto ma nene ma ɓeygu makko ma ɓiɗɗo makko no dagi so tawi ko sunnayankejo joni noon abu daoud ibnu farqad o landiti kadi wo qala qultu fi malihi mi landima kadi fi jawdi makko ndi qala tawwi ma qadarta alay moɓu ko moɓuɗa wo wadfa ilayna al humus eɓe jogui ka dina maɓɓe ton ko innete humus o andi enen ɗen jogui zakka kamɓe kadi ɓe jogui ko innete humus ko woni humus ko so tawi woni iɗa ittude zakka ko ya sennu mbuuɗi ɗin ɗi jowi siɗa jogui 5000 euros ko ya ƴettu 4000 o marita ƴetta 1000 euros on jonnaɓe sunnanelaɗon sallllahu alayhi wa sallam hinale noon sunnanelaɗon ko yamiri en ko rubuul ushur ko ya ƴettu 5000 euros on sendamo laaɓi 10 ƴetta peccum gotum senda ko laaɓi 4 ƴetta peccum gotum e koye peccoye 4 ɗon itta zakka ko hediti kon hawtidira ko jawdi ma ko ɗum dawni zakka kamɓe noon wona noon humus maɓɓe on siɗa mari 5 million ko ya ƴettu 4 million jonnaɓe ɓe inni wo kamɓe ɓe hewtinoyay imam maɓɓe sakkitoron ɗum ko hombo imam al-mawhum no sunnayankoɓe ɓe jammirimo noon ma ɗum al-ma'dum imamujo mo arayta on al-askari joni noon mbiɓe fuɗɗi moɓude ɗi mbuuɗi ko ɗum waɗi buye maɓɓe no yiɗi dina shi'a fi honnon piiji hino nder ton si neɗɗo hulata allah o wawata yondinagol jawdi e sonnaɓe ɓen joni en hewtay joni e fi sonnaɓe ɓen eɓe inni wo kadi ka nder dina maɓɓe ɗum ko imam o womayni mo wonnoɗo iran ɗo mayiɗo 1989 o inni wo inna nnasa kulluhum auladu bughatin ma hala shi'atina yimɓe ɓen fof muɗum ko fattuɓe si wona jokkuɗo dina amen kam enen ɗo fof muɗum wo hina en ɓiɓɓe halal na en ɓiɓɓe lasili si wona jokkuɗo dina maɓɓe kam ko hombo woli ɗum ko imam al-Humayni e deftere maɓɓe makko innetende al-makasib al-muharrama heɓe inni wo kadi ittafaqat al-imamiyya ala anna ashab al-bid'i hum kuffar wa ala al-imami an yastatibahum inda at-tamkin wa illa qatluhum liriddatihim ala al-iman wa man mata minhum ala tilka al-bid'a fa huwa min ahli an-nar ko hombo woli ɗum ko gando maɓɓe gon windi deftere innetende awayil al-maqalat o inni wo yimɓe ɓen fof imamu yankoɓe ɓen ɗum ko imamuɓe maɓɓe ɓen ɗon fof ɓe haaldi ɓe fotti wondema kala mo jokka dina maɓɓe kan haray ko jokkuɗo majjere bid'a ko o keefeero haray ko yo wotigi lande yo o tuubu o rutto e dina kam si tawi o jaɓali ko yo ware ko o murtuɗo kala noon maayuɗo e dina maɓɓe kan ɗum ko sunnayankoɓe ɓen si o maayi haray ko naatoyo ka aljanna ɓurane wonkiji meɗen ni so tawi ɗo ko ɓeɗo woni ko holorɗen heɓe jogii kadi koɓe hooli e nder dina maɓɓe kan imam mahdi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe yewtuno en fi almam mahdi ɓe maaki si aduna on heddike hara ko ñallal gootal allah tagayi inneteɗo muhammad baba makko ko abdullah innete allah moƴƴinamo jikkon e ñallal gootal hay so tawi moƴƴino jikko allah ɓurtamo moƴƴinde jikkon e ñallal gootal wo o ñiiɓina nunɗal ko hoore leydi ɗo ɓawtu yimɓe ɓen fof muɗum jokkude majjere o yilta yimɓe ɓen e laawol fewugol ngol shi'a ɓe kamɓe ko honnon ɓe inni ko imam mahdi mo maɓɓe joni noon ko honno woni imam mahdi mo maɓɓe woni ko waɗoyta kanko si o immoyke ɓe inni wo amma ma yataallaqu bisahaba
وعلى رأسهم الصديق والفاروق وأم المؤمنين وعائشة رضي الله عنهم كلا كونكو يونيري في سيدنا أبو بكر سيدنا عمر إننا عائشة لو قام قائمنا رد الحميراء عائشة حتى يجلدها الحد وستيوني إمام مهدي وما بفيني كان بشيء ببن ko o yaltinoyay seydna aboubacry e seydna omar o yowaɓe dow no yirɗo noy ɓe desini ka église ji maɓɓe annabi isa no yowirano o yowire noon seydna aboubacry e seydna omar kanko almam madi omo maɓɓe wo o sunna fureji maɓɓe ɗin hendu ndu ruwina fureji maɓɓe ɗin o yaltina taw nene aicha kadi o focca nene aicha loyru saria wo fi honnu mo kala lando fi honnu nene aicha foccante wo e wiide maɓɓe nene aicha no waɗi zina kamɓe e sahabajo eneteɗo talha ibnu ubaydillah nene aicha no waɗi zina kamɓe e sahabajo go'o e gurnam maɓɓe haray nelaɗo lettanoɓe foccanoɓe loyru saria kamɓe ɓe focca e nene aicha loyru saria ko honto ɗeɗo yewtere ƴetta ko tafsiru safi sengo ɗeron 350 imam maɓɓe go kadi inneteɗo majlisi o inni wo ida inna alqa'im yahdimu almasjid alharam almamadi o maɓɓe si o immoyke o lancoya e suudu kaba ɗum hatta yaruddahu ila asasihi o muncandu ha ndu arta ka fondation wal masjidu nabawi o lancoya juulirde nelaɗo nde sallallahu alayhi wa sallam ha ka fondation wa awwal ma yabda'u bihi alqa'im ko honno o attoto waɗugol yukhriju hadhaini o yaltinay ɓeɗo ɗiɗo ɗum ko hombo aboubacry oumar ratbayni gaddayni hara ɓalli maɓɓe ɗin no hecciɗi wa yudhrihima fi rihi e no ari e riwaya maɓɓe goo o sunna o focca fureji ɗin o sunna fureji ɗin o accari hennu ɗum yaada e condi ndin si o immoyke ko honnon o ñaawiroyta yahkumu bi hukmi daoud wa yati bi qur'anin jadid o ñaawiroye ñaawore annabi daouda o addoye alqur'anare hesere o andi ciyaɓe habbiɓe ɓen wondema al imam al mahdi al muntazar ne ɓayɓe habbare ɓay nawondema ha o ara janguɓe ɓe innuno baba makko mo ɓe woni wiide ko baba makko on hari ko neɗɗo mo allah o korano jiidi jawdi makko ni ko sendi tan on ko hakkunde miññiraɓe makko e bandiraɓe makko e siɓɓe makko goto ton ko ɗum jawdi makko ni sendita e juuɗe muɗum kamɓe noon ɓe inni wondema hari on ɗon himo woodi joni ciyaɓe ɓe inni o mahdi on ka maɓɓe ko honno inde makko nden ko imudi al husein himo inne muhammad ibnul hasan al askari ko noon o innete nelaɗo noon sallllahu alayhi wa sallam mo ɓe makuno fi muɗum on ko muhammad ibnu abdullah iwdi makko ni ko e al hasan ciyaɓe ɓen e inni iwdi mahdi ko e al husein ko hombo jogui gonga ko kamɓe ka ko nelaɗo pellet ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko jogiti gonga mahdiyu shia kanko si o immike koyo waru koyo lettu nene aicha koyo lettu saydna aboubacry koyo lettu saydna omar sahabaɓe ɓen o lanca juulirde nelaɗo nde o adda alqur'ana heso mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makuno fi muɗum on kanko ko si o immike ko honno golle makko la yatruku sunnatan illa aqamaha ala sunna mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamirno yo waɗe mo yimɓe ɓen acci si wona o immintina on ɗon sunna o holla yimɓe ɓen na aduwaɗo accede wala bid'atan illa aqama'aha bid'a mo tawata yimɓe ɓen no jokki no acci sunna si wona o accintinaɓe ɗum joni noon kamɓe imam mahdi maɓɓe koyo addu alqur'anare hesere enen mahdi mo hoolorɗen on koyo aro itta yimɓe ɓen e majjere kamɓe mahdi maɓɓe ɓe inni mo naati e suudu e nder saare no inne surra man ra'a ene noddire noon kono si a daari ka géographie e nder iraq nokkure nen ko ɓenatande ko samura wo ko ton o naati e suudu ñande wo eɓe ƴetti mbaɗɗa teeri ari darni ɗon eɓe inna yo yaltu
iɓe inni noon wondema ka nder defte maɓɓe ko honɗum haɗi o yaltani nini o hulu warede. yilti ɓe inni kadi si o yaltoyi hakke ma ko mari doole o duña e fello. en famali ko honɗum mari mo ha ton mo wawi duñugol fello. ɓe inni wondema ino tawa e aqidaje maɓɓe al isma kono woni al isma lil aimma wondema imamuɓe maɓɓe ɓen allah no dandi ɓe piiji honnum min al maasi faggitagol bakkatu wal khata'i e faljugol wan nisyani e yejjutugol min al kaba'iri imamuɓe maɓɓe ɓe watta bakkatuji jani wassaghairi ɓe watta bakkatuji cewɗi wal jahali e angal andugol goɗɗum ɗum ɗon imam maɓɓe ala e ɗum ɗon. kono noon hiɓe inni wondema hino ka dina maɓɓe ko innete albada. kono woni albada ko allah piijigo o waɗay ko si o waɗi yilto o tawa e nanon hana gerdirede o yilto noon o waɗoya goɗɗum goo ko ɗum ɗon innete albada. imamuɓe maɓɓe ɓen no mari ɗiɗo teddendiji fof muɗum yejjitata faljata kono noon allah kanko o yejjitay ko ɗum ɗon ɓe inni ka dina maɓɓe. joni noon hiɗe mari lande ɗe landotoɗen shi'aɓe ɓen ɓe inni wondema ɓe faljata ɓe yejjitata ɓe waɗata goopi. alhasan ibnu ali radiallahu anhu tanira o nelaɗo o ñande kanko e muawiya o tawno ɓe poɗonira on laamu ngu o ƴettuno laamu ngu o jonniti muawiya. shiyaɓe ɓen fof no haalde fotti wondema muawiya ko kefero. ko honno imamujo mo tawata faljata ƴetta mofte nelaɗo ɗen halfina kefero. o falji ka o faljali si tawi o falji haray wan kadi wona o masum. si tawi noon kadi wona o masum haray shiyaɓe ɓe dina maɓɓe kayani. yilti ɓe inni wondema alhasan alhusain o dartike fedde nden iwrude bagdad nden ɓen waruɓe mo ɗum ko hombo o baydullah ibnu ziyad ɓen waruɓe mo o dartiɓe o ala ko wawata dartorgol ko honnon naɓimo memmini piiro o jogaki wallidirteɓe piirugol o falju ka o falja shiyaɓe wawata jabaɗe ɗin kesiyoni. fi honno seydina ali mo ɓe inni on hino andi ko arata e ko wirni e ko suuɗi ko honno on landorta landal fiqhu ɗum ko honnum seydina ali o inni wondema hari min ko mi neɗɗo mo tawata ko ɓe innata kam madhiyu yalta e am moƴƴa mi nuli miqdad yo landa no landelaɗo sallllahu alayhi wa sallama sabu miɗo ƴetti ɓiɗɗo maɓɓe min mi hersa e ɓe landagol ngal landal. si tawi woni seydina ali ko masum ko honno o landorta ɗum ɗo ma ɗum ko honno yaltinimo juulugol subaka e mo andi no woodi to warowo mo. joni noon siyaɓe ɓe mbay ɓe daari ɓe tawi ɓe ala ko ɓe jaaboɗe jabanɗe ɗo fof muɗum gandu maɓɓe goto ƴettani ɓe lownu ɗum wayni wondema inneteɗo almazandrani inna haditha kullu wahidin min al a'imma attahirina qawlullahi azza wa jalla. ɓay kamɓe ɓe tawi ɓe wawata addande en dalil selluɗo wono imam boukhari fillori noon eggina oɗo eggina oɗo eggina oɗo eggina e oɗo ha tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ko ɓe innata kon tugande ma ɗum sanadun sahihum kamɓe ɓe ala ɗum ɗon mazandrani inni honnum inna hadisa kulli wahidin min al a'imma attahirina qawlullahi azza wa jalla. kala yewtere goɗɗo innaɗo imam harano wawa daalol allah ta goɗɗo lando ko honto hadis on o yuri. imam kulayni o inni wondema e deftere makko alkafi yimɓe tato allah ndaroytaɓe ñalade dargal o laɓɓinoytaɓe hino wodani ɓe lette muusuɗe kala on wiwɗo ko imam harawna o imam ɗum koɓe faandi ɗo ko saydna aboubacre e saydna omar e saydna uthman e kala on saliɗo kadi imamu ɓen ɓe nelaɗo inni ko imam e kala on innuɗo wondema kadi saydna aboubacre e saydna oumar
ko jeeyaɓe ka nder diina oɗo haray o jeeyaka e nder diina maɓɓe kan ñalande dargal Allah lettoya e o tigi. imamujo maɓɓe go kadi inneteɗo almujtaba mo ɓe woni fenude e muɗum alayhi salam wi laqad haddathani jaddi yewtilan soro an sallallahu alayhi wa sallama inna al amra yamlikuhu 12 min ahli baytihi wa safatihi ma minna illa maqtul aw masmum. wonira sallallahu alayhi wa sallam ɓe yewtimo ala e kamɓe on ɓen 12 imam ma ɗum imamuɓe maɓɓe ɓen haka ha ɗoyi ala e maɓɓe si wona o tigi ko waraɗo ma ɗum ko ñamminaɗo posom ko ni ɓe inniri ɗum ɗo noon ko fenande. Sayyidina Ali o wara, Sayyidina Al Hussein e wiide maɓɓe o ñammina posom ko fenande fiino hadis maɓɓe o sellira. Jon noon hino landa hino ka defte maɓɓe innal a'imma ɗum ko windi kan nde yewtere ɗon e deftere muɗum ko Imam Al-Kulayni e Hurul Amili o inno innal a'imma ya'lamuna mata yamutun. kamɓe imamuɓe ɓen hiɓe andi ko honde tuma ɓe mayata wala yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum ɓe mayata kadi sinara taw ko kamɓe suɓi mayugol. joni ƴetten fuɗɗorde yewtere nden ɗo e lannode yewtere nden ɗa ɓe inni imamuɓe maɓɓe ɓen ɓe mayata si wona haray ɓe andi ɓe maya woni ɓe mayata sino hara taw ko kamɓe suɓi. oɗa hadis ɓe inni wondema ala e amen mayiɗo si wona hara on wara ma o ñammina poson. jon noon ɓe andi o ñameteɗo no wondi e poson ɓe ñamimo haray o tigi warti. si tawi noon woni o tigi wartike ko imamujo hankadi wona imamujo ko lettete ko lette wartiɗo. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala on wartiɗo mo ka nder yiite kala on ƴettuɗo finkari felliti ha ñalande dargal ñande o ñande Allah wurlittaymo ñande o ñande o fellito. kala on tufitiɗo warti ñande o ñande Allah wurnitaymo o tufito ñande o ñande o wartu Allah wattanamo wonki o lettoro noon ha ñalande dargal. joni noon konno ɓe innirta imamuɓe maɓɓe ɓen hino andi honde tuma mayata ɓe inni woɓe mayata kadi sina tuma hara ko ñaminaɓe poson ma waraɓe. si tawi noon woni ɓe waraka andi e ko ñamuɓe poson maayi ko honno noon ɓe wonirta ɓe ñaamu poson hiɓe andi ñamete on no mara waɗa poson kamɓe tigi ɓe anda ko noni e nder defte maɓɓe ɗen. seede penale maɓɓe ɗen ayno kadi ɓe inni ɗo Abu Abdullah ko ɗo ɓuri tampude e juuɗe maɓɓe. kenen ɓe inna an Ja'far Sadiq, kenen ɓe inna an Sadiq, kenen ɓe inna an Abi Abdillah. ɗiɗo fof muɗum ko goto on faanda ko ɗuɗɗingol ɓe woni yewtirde. o inni wo inni la a'lamu ma fi samawati wa ma fi l ard min miɗo andi ko woni ka kammuli kon e ka leydi wala yahfa wa alam ma yakun wo miɗo andi konko waɗata kadi wa alam ma fi l janna miɗo andi konko woni ka nder aljanna wa ma fi nnar wa alamu ma kana wa ma yakun miɗo andi ko waɗata miɗo andi ko waɗoyta. woko ni kamɓe imamuɓe maɓɓe ɓe woni. joni noon Allah inni wondema alimul ghaibi wa shahada ko Allah andi ko wirni kon e ko feeñi kon. ɓeɗo inni wondema Abu Abdullahi yewti ka nder defte maɓɓe imo andi ko woni ka kammuli mo andi ka leydi mo woni ko woni ka aljana mo andi ka yiite mo andi ko fewndi mo andi ko aroyta honto geɓal Allah ngal woni. ko shiyaɓen ko no no yewtuɗa o a tawa a wawata fi muɗum. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki fi fennugol ɓe kamɓe innuɓe ɓe andi ko wirni e ko feeñi. nelaɗo maaki e yamirore subhanahu wa ta'ala qul law kuntu a'lamu l-ghayb yewtuɓe si tawno min miɗo anduno ko wirni lastakthartu min al-khayri mi hebbinayno moƴƴereji ɗi mi jeyani hoore am wama massani as-su'u mi heɓatano sonja. ko ɗum waɗi gando men goto inneteɗo Salih ibnu Mahdi o inni wo ji'ni bi zaydiyin saghirin ukhriju laka minhu rafidiyan kabira. addanan zaydiyankejo on inuɗo kanko ko zaydiya hara ko fanɗuɗo mi yaltanama e makko rafidijo mawnuɗo sabuna ɓe fof ko ɓe hunde wotere.
jon noon hino jeeya e diina maɓɓe ko ɓeynata mut'a nane mi yewtuno wondema piiji ɗiɗi mapini siyaɓe ɓen ko ɗum ɓuye maɓɓe jokkiri dina kan jawdi ɗin e sonnaɓe ɓen ko ɓe inni ko mut'a ɗum koye goɗɗo fottu e sonnajo hande o inna miɗo faala en jommidir hara ko mut'a fi leer ɗiɗi debbo on inayo salo ko ɗum sariya maɓɓe on inni ka dina goɗɗo goo noon inni wondema womi miɗo wawi mo landagol si tawi ko jombaɗo wo ɗum rewama ta landumo simo jomba ma si o jombaka waɗu haaju ma on jonnamo ko halduɗon ko accamo nanga lawol ma yaha o jokka lawol makko kono ɓe inni fi mut'a ruknun min arkani din imam maɓɓe as-saduq mo eggini e inneteɗo as-sadiq an abi abdullah qala inna al-mut'a dini wa dinu abai on waɗugol mut'a wo ko dina an e dina babiraɓe an man amila biha amila bi dinina kala on gollitorɗo ɗum hara o gollitori dina kam wa man ankaraha ankara dinana kala on saliɗo waɗugol mut'a haray tigi tigi omo jaɓali jokkugol dina kan no ka yamirino wa ataqada bi gayri dinina haray o tigi woni sunnayankejo woni aade natoyowo ka nder yiite haray nde yewtere ɗo ko ƴetta e nder deftere maɓɓe innetende man la yahduruhu lfaqih abu abdullah goɗɗo goo landimo ko ɗum ɗo fof muɗum ko penalde ɗo woni fenude e ɓeygore nelade nde hallil mutamatti thawab ene waɗuɗo mut'a himo mari joddi ka allah qala in kana yuridu biha wajha llahi si tawi woni ko yo allah yoɓumo ko ɗum o waɗiri ɗum ɗo ko ɗoftagol dinaka lam yukallimuha kalimatan illa kataba llahu biha hasana kala yewtere nde o yewti sonnajo on allah windanaymo baraji fa ida dana biha gafara llahu lahu biha dhanban si tawi o ɓadike sonnajo on allah montanamo bakkatu wa ida tasala si ɓe waɗi zina on ha ɓe gayni ɓay ko ɗum woni zina si o lootike gafara llahu lahu bi qadri ma marra min almai ala sha'rihi bere gabbun kala ma cintun kala ndiyam memu kummo hoore nde allah limay ɗen toɓɓe ɗo fof muɗum montanamo kala bere bakkatuji ɗi marno berɗum ɗo enen yidina sifaka ɗo yo goɗɗo fottu e ɓeygu ma ka hoore lawol ɗo ena haray ɓe bandirawo dina men kano yamiri e muta haray la fala e waɗu muta 30 minutes debbo on inna awa o ƴetta debbo on o yaha ka suudu makko o yaha woɗoya mutta makko on 30 minutes o jonnamo mbu joyi ma mbu sappo haray selli debbo nanga lawol mum o arta an kadi oɗa kadi nanga lawol mum o yaha an kadi fottoya e goɗɗo goɗa goɗɗo ara ka ɓeygure ma fotta e juwo ma ɓeygu ma ɗum bandirawo ma inna no wadde muta ko ɗum ɗo woni dina maɓɓe kam ko sifa ɗum ɗo ɓe falanadangol e lagine ma sénégal ma ɗum Sierra Leone o muta ɗum noon nela sallllahu alayhi wa sallama ko sifa nandutuɓe ɓe ɗo tawi seeɗa no heddi ka dina wotinɗingol ɓerɗe maɓɓe ɗen nelaɗo yamiranno ɗum seeɗaɓe e nder balɗe tati ber ko ɓe wonno makka ko ɓe arno waɗugol umratul qada ɓay woni hare ɗen haybar hewti ko saydna ali tigi woni ko filli hadis on wonni nelaɗo ɓe maaki allah harmini mut'a biɗo ha ñalande dargal ɓe harmini kadi tewu e mbampucci ka goɗɗo ñamutu ɗum ɗon ha ñalande dargal ɓe harmini mut'a kono ko honno shiyaɓe ɓen ɓe inni woko saydna umar woni ko haɗi mut'a ko ɗum waɗi suka warɗo saydna ali on emo inni abu lu'lu'atal majusi shiyaɓe no mari feeto hitande be eɓe inni gon feeto ɗon feeto baba shuja eɓe weltori on suka warɗo saydna ali eɓe waɗi qabru iran ka maɓɓe ton ɓe inni wondema ko o ɗon o surra yimɓe ɓen no yaha juuro ɗon ko oɗo waɗi ko goto wawa waɗali ko oɗo waɗi saydna umar afwan ko saydna umar woni komi faandi ko oɗo waɗi saydna umar hari saydna umar no julnude subaka abu lu'lu'atal majusi wari o tufi saydna umar ka yolburu saydna umar maayi balɗe seeɗa ɓawti o tufede siyaɓe ɓen noon no jogiti feeto eɓe waɗa ɗum eɓe inna ɗum baba shuja eid baba shuja hitande ɓe yaha ɓe sendita ñameteji
ɓe yara ji ɓe ama. ɗum ɗo ko fi honnu ko fi mone tun fi saydna omar, yo Allah dandu en bone maɓɓe. ko ɗum waɗi no yewtira noon nane ɓe inni enen sunnayankoɓe ɓen ko halalu dam, ƴiƴam men ɗam hino dagi e juuɗe maɓɓe. e nder noon defte maɓɓe ɗen kadi ɗum ɗon hino haɗa on muta egginama e deftere innetende mustadrak al wasail juz'u nayaɓo on sengo ɗerol 455. egginama e abdoullahi ibnu sinan o wi'i mi landike abu abdoullahi, ɗum ko jafaru sadiq fi mut'a, ko honno abdoullahi ɗuma kan jafaru sadiq jaabi la tudannis biha nafsaka, wata suɓin hoore ma waɗugol mut'a. ɗum ɗo e nder deftere goo kadi biharul anwar imam al jafaru sadiq o landano fi mut'a, ko honno o yi nani ko winni la tudannis biha nafsak, ɗo ko jaabi o tigi la taf'aluhu indana illa alfawajir, waɗata ɗum siona bonnuɓe sariya ɓen, ɗum ɗon ko bewɓe ɓen ɓe tawata hulata Allah, ko ɓen woni ko waɗata mut'a. ari e deftere imam maɓɓe inneteɗo alkulayni fil furu'ul kafi, e deftere imam at-tusi mujallad 7 sengo derol 255. egginama wondema goɗɗo no wawi waɗugol mut'a e jiwum. ɓe landi jiwum ha duuɓi ha honto woni ara o tigi no wawi waɗugol mut'a, ɓeyni hara jiwum han kadi kum feƴƴi ɗaynede, hara ina pay kum ha ton. ɓeyni wo haray ɗum ɗon haray ko ano ber duuɓi jelu happa wo duuɓi 10. goɗɗo fotta e jiwum ma kum duuɓi 10, o inna ko yo humude makkum mut'a, o ƴetta jiwum kum o yaha waɗida zina e makkum, o accita kum o ƴetta mbu 5 ma mbu 10 o jonna kum, o inna wondema ko dina kan o ɗofti. ko kaɗo dina shiyaɓe ɓe faala nadanɗe e lagine, ko kaɗo dina mi nani goɗɗo goo no yewta e siɓɓe meɗen shi'aɓe ɓen no ɓuranimo wahabiyankoɓe ɓen. faamu ngu woni ko manki. cheikh mouhammad ibnu abdul wahab o ñakkin hari arabi saudi duuɓi heewuɗi, hari sanamuji fuɗɗama darniteɗe ɗi nelaɗo lancuno, wono sifa ndun o nulno yo khalid ibnul walid lancuy, sifa ɗin fof hari fuɗɗama darniteɗe. mawɗo on mbi e paykuy yaagal aɗo heɓude duuɓi 10 hunji alqur'ana, allah okkorimo teddungal ha tawata lanɗo on nananaymo, lanɗo on wallitimo e hoore gandal makko ngal hutori l'islam. ɗin ɗon sanamuji e jokkuɓe kala majjere ko wonno to ɗum ɗon itta. ko ɗum waɗi o windi deftere tafsir ɗumaka deftere tawhid, o inni nde al usulu salasa, daƴƴe ɗen 3. yo goɗɗo andu allah makko on, goɗɗo andu nelaɗo makko on, yo goɗɗo andu dina makko kam. ɓay ɓe daari ɓe tawi oɗo artiri nunɗal ngal majjere nden nde muy baali, alyahudankoɓe alnasarankoɓe inni kala jokkuɗo oɗo haray ko wahabijo, sabuna ko lawol oɗo ngol o jokki. ɓe majjere nden hari ɓe seli en e muɗum. ɓay cheikh mouhammad abdoul wahab o fewni jama o ɓe inni dina kam wahabiya. jonno wo sunnayankejo no ɓuranimo wahabiyankejo, wo wahabiyankoɓe inni wata goɗɗo ƴuroyo kaburuji. wahabiyankojo innali ɗum on jaɓali o sifa noon ha faamon ma kanko woni faamali, kono nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe haɗali juuragol kaburu, kono façon no enen wonɗen juuroroyde kaburuji noon, surtout innaɓe no jangi woɓɓe e meɗen ko ɗum woni islam on no haɗi. yahugol zawiya, yahugol juuro kaburuji hirsa nayi, ɗum ɗo woni ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haɗi. ƴettugol bagasi ɗo immoɗo Konakiri yaha Maroc ha hewta e Algérie, inna no yaade toon ka cheikh ahmad tidiane, immo no yaade sénégal, inna no yaade ka sirin touba, ɗum ɗo maggal touba, ɗum ɗo fof muɗum islam no haɗi, ko sa wolino wonti sonko. nelaɗo sallallahu sallam e maaki la tushaddu rihal, goɗɗo piliyata bagasi yewgol juulirde illa li 3 masajid, si wona fi juulirdaji 3, li masjidil haram, suudu allah hormantede nun ka kaaba, wa masjidi haza, e suudu andum e juulirde nde min mi innitira nden e baytul maqdis. ko ɗiɗo goɗɗo piliyanta bagas yo yaha o juuroyo.
ko ɗum ɗo waɗi yewtoɓe gonga ɓe yiɗaka ɗum ɓen ɗon no ɓurani ɓe sunnayankoɓe no ɓurani ɓe wahabiya. mi yedda wahabiya, goɗɗo duwaka suɓade inde inna min komi wahabiya ko paljol. allah daali e lannode suratu ibrahim wo jahidu fillahi haqqa jihadihi huwa jtabakum wama jaala aleykum fi ddini min haraj millata abikum ibrahim. tinne e laawol allah no hattirde e tinnagol. allah suɓike on, o waɗanali on ɓittele ka dina. ga dina ka o suɓani on ko ka ɗo woni laawol annabi ibrahima, ko kanko inni on julɓe. en jaɓi wonugol julɓe. wota goɗɗo innu fi nano fi hoɓɓe ala woɗude min komi salafi, kono ɗum ɗon fof muɗum ko ɓuri moƴƴude ko min komi julɗo. kono noon si a yewtama gonga jaɓu kadi juuroyaɓol kaburuji yaa hirsa nayi yimɓe ñaama ɗum ɗon tawaka nder to nelaɗo waɗali. sayyidina aboubacre waɗali, sayyidina oumar waɗali, sayyidina ousmane, sayyidina ali waɗali. ko ɗum waɗi hadis mo fuɗɗorɗe on hadis irbad ibn sariya ko honnoɓe maaki fa innahu man yaish minkum fa sayara ikhtilafan kathiran. kala on wuruɗo e moɗon ko juuti o yi'oyay kawakeji lural ɗuɗungal fa alaykum bi sunnati, mi yamiri on jokke sunna an on wa sunnati lkhulafai rashidin, sunna ɓe iwtirɓe ɓawa aɓe bacrin omar wa ousmane wa ali. ɓeɗo waɗali wata waɗu yaw juroya kaburuji. nene aicha no filli hadis on radiallahu anha ɓe maaki ama inna kunna qad nuhina an ziyarati lqubur, hani min haɗama juroyaqol kaburuji. nelaɗo tigi ɓe maaki hadis goo ama inni qad nahaytukum an ziyarati lqubur, hari mi haɗi on juuroyaqol kaburuji ala fazuruha, joni juuroye kaburuji ɗin sabu honnu fa innaha tudhakkirukum l-akhira, kaburuji ɗin hino andintina on darngal. ko ɗum ɗo yamiraɗo yo yaw juuroyo ɗon du'a no woodi kadi ko o tigi waɗata. ko ɗum waɗi wata en jaɓi wonugol neɗɗo mo janga tampina e o tigi yimɓe ɓe fof muɗum majjay no jeeya e mande darngal nde tawata dina kan ka muta, gannal ngal muta. yimɓe ɓe jangaɓe hikkine yeeso ɓe considéré janguɓe. kala ko landiɗaɓe ɓeyna no nandite e gonga. haray karaɓɓinɗingol muto a on hino harmi ka defte maɓɓe, ka defte kamɓe shi'aɓe ɓen, ka sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. allah waɗi kadi ko sayyidina ali woni ko filli hadis on. ɗum ɗon hadis on himo jeeya kala humpaɗomo himo e nder deftere imam al-bukhari. goɗɗo goo e gando maɓɓe goo kadi waɗi fatwa inneteɗo abul qasim al-khu'i e nder deftere makko kitab siratu najah fi ajwibati l-istiftah. wo ene goɗɗo hino dago ko mema awra gorko ɗimmo makko, ma ɗum somnajo mema awra ɗimmo makko hara ko fijirgol tun. gando maɓɓe on shi'ajo on ko on non o inni la yahrum fil fardi wallahu a'lam. subhanallah, o inni harma waɗugol ɗum ɗo. kala humpaɗo nde defte yewtere ɗo yo yaw o ndara kitab siratu najahi fi ajwibati l-istiftah. wo hino dagi ko goɗɗo mema awra gorko ɗimmo makko, ma somnajo mema awra somnajo ɗimmojo makko. ko kaɗo dina ɓe faala en addande lagine ɓe accintina en sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam. ko hakke makko ɓe añi sayyid e sahabaɓe nelaɗo ɓe sallllahu alayhi wa sallam heɓe waɗi du'a spécial. hino tawa e du'otoɓe on du'a imam maɓɓe humayni bimbi o bimbi o innay allahumma al'an sanamay qurayshin, allah huɗu sanamuji quraysh ɗin ɗiɗi, wa jibtayhima wa taghutayhima wa ifkayhima, jiwɓe maɓɓe ɓen ɗiɗo, huɗuɓe ɓe ɗiɗo ɗum ko nene aicha e nene afsa, huɗu aboubacar, huɗu umar, huɗu afsa, huɗu aicha, ɓeɗo ɓe yeddi yamirore ma nden, ɓe salike wahyu ma on, ɓe yeddi moƴƴereji ma ɗin, ɓe yeddi nelaɗo ma on, ɓe wayliti dina mako. allah huɗuɓe, huɗu kala jokkuɗo ɓe, huɗu kala weldiɗɗo e maɓɓe,
huɗu kala nandutuɗo e maɓɓe. Ko ɗum ɗo woni ko sahaba ɓen habbi e juuɗe ɓe innaɓe shi'a. Itti noon sikke enen iwtirɓe ɓaawo ɗon ɓen. Gando maɓɓe goo inneteɗo Muhammad al-Tur Sirkani. O inni wo ko ɓuri moƴƴude ka jangata o du'a ɗo ka kay goɗɗo hibboyta bawle ɗon ka hurgo. Ko ɗon haanuɗa jangugo ɗo du'a ɗo. Ni'matullahi al-Jazairi kanko ko honno mo inni Abu Bakr yusalli khalfa rasulillahi wa sanam mu'allaqun fi unuqi. Subhanallah. Sayyidina Abu Bakr hari o juula e ɓaawo nelaɗo hari mo mari ngannawol sanamuru hino e ngannawol ngol himo ɓisi ɗum ka nder conci makko. Goko noon Sayyidina Abu Bakr e wondirno e nelaɗo. Al-Ha'iri gando maɓɓe go inneteɗo Ha'iri o inni kala ka yiɗa ka alqur'ana Fir'auna e Hamana woko Sayyidina Abu Bakr e Sayyidina Umar. Muhammad al-Ayyashi o inni wo kala ka yiɗa wo Afsa e Aisha e babiraɓe maɓɓe ɓen ɗiɗo wo ko ɓeɗo nayo woni ko wari nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ko mbo woli ɗum ko Muhammad al-Ayyashi. Imam maɓɓe inneteɗo as-Saduq wo si Mahdi darike ko attato ñinnoyde sariya e hoore muɗum ko nene Aisha. Imo tawa e wargo nelaɗo imo waɗi zina nelaɗo lettali nene Aisha fi zina on. Nene Aisha noon Allah no cippini alqur'ana suratu nur laɓɓini ɓe e fenande nde ɓe toñano nden Safwan ibnu Mu'attil ko woni inde sahabajo on ko on innano ɗum ko woluno ɗum ko Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul hari ɓe iwde hare go'o ɓen ɗon ɓe luttiti ɓaawo nene Aisha majjira awa ɓe yehi ɗaɓɓutugol ko ɓe majjira ka woɓɓe inni ɓe yaw ɓaawo hurgo artugol maɓɓe ɓe tawi kunu ngun yehi nela noon no accuno sahabajo ɓaawo kala ko yaniriɓe on ɗon hocca masi gañono juhirde ɓe ɓaawo on ɗon o humpita ɓe Safwan ibnu Mu'attil on ɗon o yihi nene Aisha tumo anditi ɓe o pottiti to nene Aisha ƴawi e mbaɗɗateri makko ha ɓe hewti Madina. Ko honnon Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul inni wo nene Aisha e Safwan ibnu Mu'attil ɓeɗo ɗiɗo sukaɓe ɗiɗo tigi tigi ko laaɓi feƴƴali hakkude maɓɓe. Joni e hewti kalannode e nani ko shiyaɓe ɓe yewti sahabaɓe ɓen. Joni nanen ko ɓe yewti nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Gallo maɓɓe inneteɗo Ali Gharwi goto e janguɓe holoraɓe ɓen ka hawsa maɓɓe Iran wo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama min fillito no o woliri noon. Inna nabiya sallallahu alayhi wa sallama la budda an yadkhula farjahu nnara. Wo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama awra maɓɓe on natoyay ka yiite e nokkugo e tere maɓɓe ɗen e nder deftere honde Kashful Asrar lil Musawi e deftere go kadi Hussein al Musawi imo jammi nden ɗon mo inni deftere nden lillahi thumma littarikh. O inni wo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama teral makko go'o natoye ka yiite ɓe landi fi honnu wo sabuna ɓe yiidi e sonnaɓe maɓɓe ɗiɗo ɓe tawata ɓen ɗon ko mushrikiɓe ɓen ɗon ɓe ko be ɓandu maɓɓe nun natoya ka yiite fi ko ɓandu maɓɓe nun foppi ɓen ɗon ko si tawi wona ɗum ɗon ɓe wawata natoygol ka aljanna. ɗum ɗo ko nelaɗo woola ɗum ɗo ko fi goto ɓe acca ɓe yenni sahabaɓe ɓe dagi ni ƴiƴan enen sunnayankoɓe ɓen. Joni nelaɗo sonnaɓe nelaɗo ɓen alqur'anare nden ɓe ɓeyditi ton ko ɓe faala ko honno goɗɗo innirta enen e ɓeɗo eɗen hawti diina ko honno goɗɗo jiɓorta si tawi hankadi shi'aɓe ɓen siko en siɓɓe mahina en siɓɓe. Nane ko oɗo woni wiwde e nder deftere Uyun Akhbari Rida ko as-Saduq o inni wondema nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñande goo hiɓe yaa ka o sahaba jeyneteɗo Zayd ibnu Haritha wo e haaju maɓɓe ɓe yi'i nane dey wo ɓe yi'i sonnajo Zayd ibnu Haritha on hino looto ɗum sonnajo ko honno innete ko Zeynab. Nelaɗo yi'i ɓandu sonnajo on
nane dey hala nelaɗo yi'i ɓandu sonnajo ɓe inni subhanallazi halakak hawnike on taguɗo ma darno sonnajo labira ko ɗum ɗo ɓe ɓannani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en naniɗi ɓe wooli wondiɓe maɓɓe ɓen goɗɗo goo e ganɗo maɓɓe goo kadi imo yewti o inni wo mo inni jabir akhani o inni akhtata ya rasulallah nelaɗo a falji khata an kabiran faljere molanane hina harajta min addunia walam tusi a yaltika adna ɗo a wasiyaki ila ahadin hay e goto anta tatahammal tabi'at hadhihi l umma kala probléme ko iwtiroye ɓawɗe mofte ɗo ko a woni ko rondoytoyo muhammad wa balbalata hadhihi l umma e sonjaji ko woni e nder ɗe mofte ɗo e kala ko wotigi majji ko a woni ko rondoyto wa diya'u hadhihi l umma wa fitnatu hadhihi l umma e kala fitna waɗɗo e ɗe mofte ɗo ko ayo muhammad woni ko rondoyto goɗɗo goo waddi imam abu hanifa o nanu iɓe wowla wondema seydna ousmane ko alyahudankejo abu hanifa o yehi o tawoyo gorko o inni o miɗo yiiɗo neɗɗo moƴƴo janguɗo tinniɗo muutiɗo e gandal hunjiɗo alqur'ana o miɗo faalaya wona accumi wona saabu okkamo jiwo ma o ya inni o na probléme ɓay ko an imam abu hanifa arino ɗaɓɓande goɗɗo ɓeygo mi okki wo kono no hunde wotere non toon de mi famtami suuɗe wo hi ko julɗo haqqan non de kono ko alyahudankejo o yawo subhanallah mi hokkata alyahudankejo ɓiɗɗo am o inni awa daro ɗo ko honno innirta seydna ousmane ko alyahudankejo an a okkali ɓiɗɗo ma goto alyahudankejo ko honno innirta seydna ousmane ko alyahudanke nelaɗo no okkimole ɓiɓɓe ɗiɗo kono abu hanifa ko no andiraɗo gandal o yewti oya ɗon ha oya rutti e majjere mum nden o jaɓi gonga o tuubi wo se a landike alyahudankoɓe ɓen ko hombo ɓuri moƴƴude e ɗe mofte ɗo ko honon ɓe innayma mofte annabi moussa ɗen ko hombo ɓuri moƴƴude ko ɓe innatama ko wondi ɓe annabi moussa ɓen wo se a landike annasarankoɓe ɓen ko hombo ɓuri moƴƴude e maɓɓe ɓe innatama ko wonduɗo e annabi isa si tawi noon landama shi'aɓe ɓen ko hombo ɓuri bonude e mofte nelaɗo ɗen ko honno ɓe innatama ko wonduɗo e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ene penale maɓɓe ɗen ɓe filli wondema seydna ali no filli hadis wondema iblis ñande goo himo yeddotira e annabaɓe ɓen goɗɗo e annabaɓe ɓen inni wondema a perdi adna e lahara wo iblis inni wondema mi perdi adna kan kono mi perdali lahara wo ko honum wasi innoɗa ɗo yo iblis wo iblis inni wo annabi nokan wo seydna ali no mari inɗe ɗe tawata inde goono toon si a wowli nden ɗon allah yafanoytoma womin ñalade dargal mi natoye aljanna iblis natoye ka aljanna e wiide maɓɓe a seydna aboubacar ka yiite seydna oumar ka yiite seydna ousmane ka yiite nene fatima ka aljanna nene hafsa ka yiite nene aicha ka yiite nene ummu salam ka yiite sahabaɓe hettitiɓe fof ka nder yiite fof yedduno joni noon ko honno islam hewtiri en haray ɓe hollilan leeron o yoni kono ino woodi yewtere nde mi faala darorde ɓeɓe ɓe inni ɓe jiwgande ka dina nanen ko honno ɓe woli ɓe kamɓe e nahjul balaga seydna ali wo ya ashbaha rijal wala rijal halumul atfal wa uqulu rabbati lhijal wadittu lam arakum wa lam arifkum marifatan hassat wallahi nadaman bimarifatikum qatalakumullah laqad mala'tum jawfi laqad mala'tum qalbi qayhan wa shahaltum sadri ghayzan wa afsadtum alayya ra'yi bil isyan wal khizlan wa inni wo ara muawiya khayrun li min haula yaz'umuna annahum li shi'a ibtaghaw qatli wa akhadhu mali al-Husayn wa inni wo inna haula'i yabkuna alayna faman qatalana ghayrahum Seydina al-Husayn wo
ɓe no wulla men ɗo ɓe shi'aɓe ko homɓe wari men siwanaɓe e nder deftere innetende ihtijaji. nene fatima assugra ɗum ɗo ko taniraɓe saydna ali wo inna alul bayte ibtalana allahu bikum, allah jarribori men onon ɓe innuɓe yiɗo yiɗi men onon ko innuɓe kon shi'aɓe, fa kaffartumuna innuɗon men fof ko men heferɓe yettuɗon kala ko min inni o, wa kadhabtumuna fennuɗon men, wa ra'aytum qitalana halalan daguinɗon haɓugol men wono wari ɗon noon alhusein e ɓiɓɓe makko e miññiraɓe makko, wa amwalana nahaban kama qataltum jaddana bil amsi koni wari ɗon soro amen ɗum ko saydna ali, wa anna suyufakum taqturu min dima'i alil bayti wo kafaji monɗe hani no sentude ƴiƴam onenete ɓeygure nelaɗo nden. zainul abidin wa hal ta'lamuna annakum katabtum ila abi wa khada'tumuhu, ene ɗon andi ko no windani baben al lettere yo aru waruɗon mo, wa ataytumuhu min anfusikum al ahda wal mithaqa thumma qataltumuhu wa khadhaltumuhu, yilti jarfiɗon mo warɗon mo. bi ayi aynin tanzuruna rasulallah, ko honnon e yitere marɗon ko ndaroyo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, wa huwa yaqulu lakum qataltu l itrati, on wari ɓeygure anden, wanta haktum hurmati, on jaggiti on woni sabu dagingol komi harminno haɓugol ɓeygure am, falastum min ummati, on jeeyaka e mofte am. saydna al husein mi darona o du'a makko ɗo ɓay woni kanko kadi mo hewti ka o maaya ko nun o inni allahumma in mattatahum, allah si a dakmitiɓe ila heyni faade e lajar, fa farriqum firaka senduɓe waɗuɓe pecce pecce, ko ɗum waɗi groupe si aji ɗin hino ɗuuɗi, kala humpaɗo fi maɓɓe hara ko deftere sunnande tawata nde jamɓirano yo ƴettu alminal wan nihal l'imam shahristani, waj'aluhum tara'iqa qidadan waɗuɓe pecce pecce, wala tarda wulata anhum abadan, wata jaɓu wata yiɗuɓe, fa innahum da'una liyamsuruna, ɓe noddi men wofiyo ɓe wallito men, summa addu alayna fa qataluna, yilti ɓe jaggiti ɓe wari men, summa antum haulai tataqataluna anna, yilto ɗon hande ɗon inna iɗon defandude men, wa taqtulunana, harakle kono wari men, ala la'natullahi ala zalimina, kuddi allah woni e toñoɓe ɓe. haray gando maɓɓe imam ni'matullahi aljazairi wi e deftere makko anwaru numaniya hollugol wonde maɓe shi'aɓe hina toñaɓe kala faalaɗo noon yo yaw dara ton e deftere makko anwar annumaniya o inni wo inna la najtami'u ma'ahum ala ilahin wala ala nabiyin wala ala imam, wo menen eɓe sunnayankoɓe min hawta allah, min hawta annabajo, min hawta imam, wa dhalika annahum yaquluna fi honnu e ni'matullahi aljazairi wowlanta ɗum wo fi ɓe sunnayankoɓe ɓe wi'ude on allah maɓɓe mo tawata nelaɗo mo neli on muhammadu, ɓay muhammadu feƴƴi ko aboubacar lontiɗo, menen on ɗo wona on ɗo woni allah men amen, wala nahnu wala naqulu bi hadha rabb, menen min jaɓali on ɗon allah, wala bi dhalika annabi, min jaɓali on annabajo, bal naqulu inna rabba alladhi khalifatu nabihi aboubacar laysa rabbuna wala dhalika annabiyi nabiyuna, on allah mo tawata dina makko kan ɓawti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam feƴƴinde ko aboubacar woni amirul mu'minina, kanɗon dina wona dina amen. haray iɗen tori subhanahu wa ta'ala o ɗum ɗo wona qissa annabi yusuf ani ma qissa go ka nder alqur'ana, ɗum ɗo ko tan ƴettaɗo suuta e defte shi'aɓe ɓen fi en andu ko honnum woni nder ton, ɗulle o yiijonde nden nde juuti defte ɗeri buyno ton mi yirtidirɗi e wawatano waɗugol ɗum ɗo e nder jonde wotere, kono haray o yaafoto ber komi juutini kon, hina ɗum ɗo woni komi faala. haray iɗo tori subhanahu wa ta'ala yo dandu en bone ɓe shi'aɓe, yo dandu en bone ɓe shi'aɓe, wonɓe nder ton ɓe yo allah ruttuɓe e berko ko yewta ɗo wona min woni ko atti yewtude ɗum ɗo. oustaz Mouhammad Alpha Diallo minñi kotiraɓe ɓeygu oustaz Tayib ɓe waɗno nde yewtere ɗo kamɓe kadi fi maɓɓe
oustaz Al Hussein ɓe wonɓe Sénégal ɓe waɗno yewtere fi shi'aɓe hara nden ɗo yewtereji maɓɓe no ɓuri alɗude ko komi yewti ɗo ko woni noon min kadi kaka defte shi'aɓe ɓe mi ƴetti hollugol ɓe komi yii nder ton kon haray wa fil khitami as'alul mawla jalla wa ala an yulhimana rushdana wa an yuwaffiqana li salahi dinina wa dunyana wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin اللهم إنك تعلم بنفسي مني وأعلم بنفسي منهم اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي عما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.